Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cengi bate tak mapah selesren nasabah bicara melahiran. Atubungenna tubuhe yanaritu tubunna tubuhe nat tubungeng tubuhe kasarakna bicara lahiranna yanaritu adang punnai tubuh nat tubuangi Ahmad naripase di lalat tubuh nancaji Muhammad maki tubuh. Jadi tapada cing bate tak mapahas resulan nasabak bicara malahiran. Ya naritu tubuh kasara ya tona tubuh letuk lapalapata narapi naitai mata kasara nama taulus resulan. Jadi tapada cing bate tak mapahan nasabak bicara malahir resulan. Ya naritu riasat tubuh kasara maki tubuang Ahmad sabak engkada makkeda alepuk tetong dalam rokok misuju hatudang iana pakai doang aksesori pegawai seserang. Jadi tak pada coba tak mapa seserang nasabak bicara malahiran. Engkata tu ada makada boleh ridee lori yang kai. Jadi tak pada coba tak pahami seserang nasabak bicara memang malahiran matungke nangka bicara matu atau seserang. Nariaseng engka nangka lori dee make betuangi makada ritiro mata ulu dek gaga naita mata kasara nakia ripina dingi mata ati engkau pina ding rilalena kosonge. Jadi tak pada cebat tak mapahas sesuren nasabak bicara malahiran. Sini sere-sereku ajak mupu sari lalep pada temap petue nasabak engkau tu tiroang laleng watak kale yanaritu anjon nabi tarai riwatak kaleta. Jadi tak pada cerita tidak mapahas restoran nasabak bicara malahiran. Sini sesrekung kai mana mereng kalinga baco esuknona karena tujuanmu ajak mukarya ria sapa kak sabak engka muaka tu macawe dek musapa kak macawe kak musapa kak mabela kak usak itu nawa-nawa rek komu pikiriki sabak dek memeka engkari lalena engkai na nigi niga tahu puka kakak rilalena engkai sabak tepekmu na pape jepumu. Jadi pada ceng bate tak mapas sesuran na sabak bicara malahiran. Silesuran ajak mu mabela mas sapa sabak guru ngedek na mabela si jakat ten rapek na pole pas seputa si jakat tan rapetna boleh pangemerta engkan itu macam ni malun rae Asia makna pape jepue nali seri pahang na engkaki make gunangi. Jadi pada cengi bate tak mapas sesuran nasabak bicara malahiran. Engkasi ada nama keda ki buruk nari watak kalewe tegae ya naritu apa gangena napas matewe naon roy ki buruk na tubuhe. Jadi tak pada cengi bate tak mapas sesuran nasabak bicara malahiran. Sabak engkau tu ada makada ki buruk matena tawe cinampe rimatin rona ki buruk matena cinampe ya naritu riwat motokna matinro nari napa na otok mapegau ribenena nadek na julu mata ya natu narekom monro biasana mate lalem petang anak-anak esesre. Sabak ki buruk matena cinampe asenna notore na jama-jama selesai pada ceng bate tak mapas esesre na sabak bicara malahiran. Engkau tahu pakuta nama kedai yae yana tu mesana tu bayana itu cokok bulukna pakai rem puluwe. Engkau tahu pakuta nama kedai ya terkena tu bayana itu cokokna buluk duai besi kursani bersina tu buai susren. Jadi tak pada ceng bate tak mapas susren nasabak bicara malahiran. Si teti dek na siule dek na si teti susren sabak nakung kamato si teti engkana tekuro cek dek cahaya ilalena cahaya sesren tas apa nih rilalena onrona malak be engkan itu ilalena sabak pakutane sesren mega boleh ngena. Jadi tak pada ceng bate tak mapa sesren nah sabak bicara malahiran. Mapu ada tu ada sesren makada putih tongeng bolok tongeng wat dengi bolongnya mancaji celak wat ditai bolongnya mancaji gau wat dengi bolongnya mancaji udara wak dimancaji ridi tapi putih matoyhan nasabak de maton elok rigesa na menur lihat tamak sesret tetek na pondro tengah nasabak alena matos salib alena mutok pukang kalena sabak alena maton apolei. Jadi tabale coba tita pas sesret nasabak bicara malahiran.
Nah sabab makuk ke susreng mega aku ngena apa disengi susra guru susra jadi pada coba tidak apa susra salah paham ngamaki nalar salah mana nggak guru susra nah sabab ia bicara toriolom susra mau mare pada kemana ki dalam mana alat bireng nggak guru susra jadi makanya ada susra tegi balik monro riasenge api jepungenna telain apa si jakatan rapat susra api jepungenna apa si jakatan rapat susra tatare cice susra tapat tame ciceng pura sita tarik taget sakit terlalu marepe napa tapesuk marepe kuni tu monro engkar di tengah aku serang papi nak dilolongi seserang aku dek taise seserang sabak boleh tempat papi jemput tak tahu lepa angin seserang adai jadi ku naruh kapas seserang mau marei siruntuk pemeng ri acara tas saupu ada tori